kono insan say calcium level air drop it and na sa dehydration na cause within joint no ni nyina eboa ma dompe no cartilages no ewewe nti ewewe a na emiamia nerves ema mpanyifo enya pain enya just only sciatica omo complaining body pains okay say obe complain say ne shoulder eye na ya na beti adebechi no say ne sa ye na ya the next day me mfe obe complaining body pains I want na say one hwe obe ka say me maame de ope complain do enye say o maame pe complain no na emom enyini na de sa haw ne ba enyini ama wo chi dompe no Roberts no awewe amia nerve na intini na efifa dompe ni chen no amia no inteten bia no oti pain oda so na oda ne ho kra oti pain nti men ka say ope complain and no so hwehwe 21st clinic share kwan na yetimi nya na massage yetimi ma na dru na onom na inflammations na ekoso no etimi jai na yaw ni nyina njai. Yes. Another cause of sciatica, yeah, you see, chemicals be etimi release within spinal cord imuno. In so na no, and also to release chemicals. So chemicals etimi cause inflammation. Okay. Within the lining of spinal cord no. Yes, it means I said dompe no vertebral column no. Spinal cord na nkasa nam na in between dompe spinal cord no lining bi wo honom. Chemicals be etimi ma inflammation cause within that area na emia nerves no nti inflammation cause na eha nerve na ebetimi ma pain nti ohwe ye duro kra ye de ma na enye painkiller abi obi di duro ko no apese opese onum aduro na ya na ne pain ne de ekwan nti sa nti ya na ya kire mu se aduro na wo konom no eye anti-inflammatory medication e treat sciatica enye so onum na ekọ ye wo pain aduro for pain na dodo no koye inflammations na treat into treat inflammation na emma nerve irritation na cause no jaya na why free emma circulation etimi koyie na emma muscle tension any muscle spasm contractions are cause wo body no no se ni nyina etimi jaya obey free entama obia try so imitate 21st clinical on timi because ono be ko se study painkillers ni de adura wa nyina na nipa no be no awie no ohunu hwe obia ne haban a odi adwuma ho abo preko ne sa dia wo kasa wo sua na sa wo dore bia wo nto no yes enti ono be ko preko kana adura bom na akoye na amfa na still na no na 21st clinic there o kono medu na obehu say no so papa na massage no cry de be pie so ma no no cry bonus no cry na bonus another cause omo circulatory issue de ne moja enkoyi e wo nipadua mu onya sciatica easy okay condition like hypertension condition like diabetes wo sa how we cholesterol emma moja ne kono enkoyi nti se moja enkoyi a nerve no ehia oxygen ehia nutrients to survive eji moja na circulate ko ba bia na antimi andru pad bia nerve na wo hono man ka wo say etiminya oxygen etiminya nutrient en so de ye na adwuma no diabetic patients no moja no ya na moja no mo eduka na akoma ya de na afen so de biem o ya de cholesterol so sisi entini mo moja ni ntimi ne afusane okay obi wo hypertension ebi wo antini mo ayeden ema moja entimi vasodilation and constriction in cause yi okay entimi by na san coil enti basa na moja endru peripheral areas no bia wo se moja dru ni ntimi nkodru ho enti se ntimi nkodru ho na nerves a wo ho no be the price of oxygen enya oxygen enti se enya oxygen na e ho na nipa no beti se hyehye obeti pain obeti numbness se e ho be ye ntitiriti na ote se hyehye obeti se pane bi no nerve na irritated because oxygen na was enya no enya oxygen no the same thing you related to omo amatena seche say we amatena see me upper part of my body no rest on me top akogu to no so pressure ni nyina ko down so okay say me experiment say me mia me san say a one say me san chi na white pressure ni nti ema moja no a wo ho ni nyina aye den every ho nti me so mo say like 30 minutes 1 hour meti pain okay insan say pressure ni nti nerve na ho no nya oxygen biom nti nya oxygen biom ma meti pain okay phone anyway bia but me so say like 1 hour 30 minutes to 2 hours me san be ya me ya insan say pressure kakra na exert on me nsa no a cut blood supply to sa area no okay nti se moja ne nko ho no ma nerves a ho no man ka wo say enya oxygen no se enya bia irritation start okay nti me start say meti pain nti you be a wotena se che
another leading cause o omo amoye tena se adwuma we a desk job we a driver what is steer chi like a hane mikrom nandom na what is steer chi na wo free Accra ha na ekọ nandom a na ukoduro na osia otimi tese osisi na ankasa na ye oya ankasa me kan na city kran so out so kran so nsanye esan so nye na wallet so kran sa asha woto ekwan so enye nti car no ehuri etna seat nso no ni nyina ye pressure o de ma sciatic nerve okay nti leading cause one of the leading cause no prolonged sitting otna seche like 3-4 hours 8 hours o de otifa akwa pressure na obodi na nkasa ezeto otrase no cut blood supply to the nerves no okay into nerve na irritated over a period of time no na wanya sciatica na transcenso a wotena se no o lumbar pressure nso ababeda osisi into over a period of time no so no obanya lumbar spondylosis obanya wachi dompe no so no problem eba na o amoye driver na ohurihuri me mfa say ana say okada rider ohurihuri your friends your potholes near the no ni nyina no o ma pressure ewo o spinal cord na mfa say o lumbar side no okay dompe no etimi boa ma pressure no esi nerve no so nti pressure esi nerve no so a o nerve no ebe irritated hypertension diabetes cholesterol one leading cause of this sciatica na yeka ho asem de bia nti wo diabetes a make sure so obenu meduro na sugar level no embra normal na ya exercise o ya exercise a eboa ma obodi no etimi force use sugar na ayeden ewo ho okay nti wo use sugar na wo ho no ma enko time moja no bebre mass circulation enko yi okay nti sugar na do so na ya na ma moja na emu ye thick viscosity no ya na very high good nti wo so timi ya na moja na light na etimi eden akoba o hypertension so a wo so free from stress adwendwen kasa adibia ho hia se obufu ho na obuafu ho na adibia adwendwen na oda na odwen ho no ni nyina ya de eboa ma ntini no very strict na very hard we obi outade nchini bebre we obi a wonom alcohol ni nyina ya de etimi ha ntini no ema moja entimi nyeden enko cafe ebi mu a office mu a cafe wom okofi a o cafe wo honom se stress kakra fa na obre kakra bia cafe na onom nanso wanyina kodu 80 your friends 50 years ada 50 no intini no naturally no dene ko onyini ko no enye se bibia mpo na be ya be onyini ko no na intini na ankasa no dene na wo sa konom cafe ni sa na ma na de ka ho a eboa ma na dene mo nti wo obi a wo hypertension a memfa cafe endi agro eno be boa ma circulation no enkoyi se circulation enkoyi a oto asentini no ebe ya oya osere onai kokomu ene onantu ene onan na asifom no obetene nka pain bia be ba ontimi ho no nyina no obe experience insan se moja no entimi nyeden enkoyi ade bia etroso biom omamonya accident pain obi wo ho a wanya motor accident wanya car accident ebi wo ho a enye motor na car accident ono ankasa onamfom bet wanya accident so say wa sleeping na wa bofom nti ubofom abi wo a ode ne to na eden ekosi fom nti ni nyina ya de a etimi affect saase atene me ko share se last year mo ho me ko fro abro sen bi na me ba no me ka International Women's Day last year me ko bo for me sleepers e hye me pa abro san so na me power stairs ne so ena me to be bo wo se me phone nyina say eno nya Dr. Yusuf Mada Roma but me ka hye nyame ani monyam se be se 8 months ni a me koye massage to aso mi no me nti biem e ma me problem wo me nan eposo ho no nti afa me de me nan si wo kakra na ho na apeja ebi won so ana aso mi sisi but me koye massage wo ma me nduro no ebesi na me nti sa ya wo ni biem nti e ya mpate se de wo kan ahwe ase ebi wo ha ye pabo a ye hye e wo se yan check footwears bi a ye yusu high heels no high heels ankasa no se o gina so a e ma no se o dress na wa hye high heels a che se on dress na wa ko hye high heels a is like o person on catch wiem na o pim nyankopon o sensen honom sa no se o hye sa we na e ma o slip ko anim nti o ko anim a before se o banya balance no you have to step forward into step forward sa na e ya na o coccyx lumbar side no e no na o man pressure
because you have to you have to adjust yourself. Say be ya obetimi eden anante we say balance ye. Until nante na o balance no. Bibi kakra bia na o nine den a twist na wa to form. Enti ni nyina ya de a emboa. Ebi o hono wanyine do 40 50 years so still now obesha high heels because the dressing into no. Say wan sha high heels a enye yi. Enti o so hwe o she pabo aye block. Okay. Say be ya enkoma sa pressure. The asia ne so ne bi na ye betimi esi ho kama. So over shen so men shen che. Maybe program or na nema we yan ahun hia so she high heels. Men shen che maybe obetimi wo the aye block. Okay. Na maybe drum mire a wo she high heels na wa she. Oto okay mo a wo ye do program na sia na wa she. We are no one. No, I don't want some but all the year in life now, per se day, and no, the whole day, and never more as no. Okay. And yeah, easy. Too tidy, dear Gra, one course of sciatica. Okay. It's me back. Now, young ones are any Mama Moye Ejuma. Ejuma day, oh, you'll be out, or Pejanima Muedu, or Tasroni Muedu. Me will make Kenke Sella Via. Mask Kenke. Etimigu, Ibimua, I be transparent rubber now. Rubber white, you know. It will be brave or Baba Swana or Besre, na fede or Yana Conse or Totonicum. Oh, or Cotocrados or to say yes, Mammy or easy man or bread. Until you'll be out as and I'm pure water and also the whole day now, the now Tonga. Kai said, Come, I'll be in drew 50, 60 corner over to Yanka. Okay. Because, oh, yes, I am a Buama don't pin we are no a bantam. I want to be early spondylosis no. Tama or time in soon you make say wear and tear started age 40. But what the number Jumadin into O the bantam. Doc Wadentia. And I make a send Kobi or Uncle Becca say a dear Miss1 or Mitiso. Yes. But pressure also say it was spinal cord. Okay. Anytime Mrs. Spinal until who spinal cord has a chain as a shock. Spinal cord near shock as rubber. Say the way a car the motor air shock as rubber. Yeah, nipa say a shock as rubber yeah spinal cord. Okay. Into Namana or Swana or the corner. O pressure in no ewo or spinal cord. Ah, or the nanti. You are a robot na or the aswa and also the attorney. Na chi omo yi cement good omo yi banche ne board ne me wood bia no o mechanic o pega engine and also so engine ade ni nyina ya ade a ye spinal cord no na ye man pressure. Okay. Time o ye young ne de maybe at the age below 40 years on sheda ntenenka but o tra hono kwa a obenya na bebre na young guys bi ame di bi ba omo de sa sciatica case ni di ba obefola na ne occupational history ejuma o ye na eno na ekowie ne sciatica because o ye adwumaden oyo bi a ote computer chi tembia no oyo bi a opagya nema mu edu oyo bi a tembia no ogyara ne nan so prolonged sitting prolonged standing anokra na kan baby sa officer Alex or your police officer was so full line or say me misa wa test me say say omo so omo adwuma no so ye nyina ho so e nyina ho je ni nyina ma pressure to the sciatic nerve prolonged standing na o gyina fa akocha o hu say o na yetitriti the more o gyina no moja say the wa moja ebe frosoro e kono e dene because your valves are all honoma moja no kakra na valve na choke na a preventive backflow of blood. Okay. The original honom no e ya na moja no kwa na say the way be say e bi o ha e san achi say intimi ade na intimi mie na e na ko say na etie moja no form say ko no na valve na choke ni ti na say etuati good na kata so intine no emu aka atum intine no contract ya na a preventive backflow of blood. The original honoma etimi tembia no the pressure and enam say like ofro popo say kwa nkakra good e kwa na cat atum say be yen san kwachi na say bie na say akosa yes but original honom no pressure na e was say dey kon e was say increase because e say ofro popo na say the one nanti out the ofro popo na nanti out the san popo na e pe because oh here energy more out the ofro popo sure enti nipa na original honom moja na afro soro no e bre enti over a period of time moja kono enye obehu se otumu se obi gina ho na ode ne nan pimpim fom ne titiriti anase obi te ho cha na ne ode ne nan pimpim fom ne titiriti because blood circulation echo against gravity nti eboa ema moja no entimi ndru nerve ni yie nti prolonged standing prolonged sitting nyina no cause sciatica heavy lifting heavy carrying or heavy loads etimi cause sciatica wearing of high heels we obi otasha high heels ebetimi cause sciatica we obi o gym no
before so peja dem we do no make sure you assume proper position before you try to lift something heavier. Okay. And I advise say before so peja no also nya good position o gina ye na o timi peja de no but say wa nya good body balance na o peja de na obetimi affect spinal cord betimi affect especially the lumbar side e be also isu kekere peja na meti kekere wo me sa ke na wo ti wo sisi na echi no na yade a obeti pay na kosi time a about 21st na ya hwam. Yes, because they bia no obesu say me pagya nso keke ana say me pagya di we keke sa ke na wote no say one fan about 21st clinic ebe ya oya sa me da enye kosi so do ani ba che 21st owi akwa say kosi wu da ba 21st clinic ba idie ya ba idie oba ya na ye hu adwuma enye say ye han ani na mom ade a ye ade wo ho ne de ye ade se o de ba kwa na o how no sciatica nkwa na o de ba de a men suru abodian ferry for no o fa o yale ne ba san fa sa ye di mo ho adanse a ye ferry san se de ye hu no ene de aso ate no ene edi ho adanse doc mami mi sa we say obi tse abrosan so o me fan se 4 floor ana se 5 floor oba adwuma mu so na adwuma mu so abrosan ase stress na wo fro ne dodo na ebeka senka in a way exercise na nka wo ye ebro so a etimi boa ma sciatica no ebiba bie mu nso no ba penfo nso otimi nya sciatica ne bia na nyin se etimi ko fa sciatica ba nyin se de sciatica ba ewo de sciatica ba okay o fa nyin se a wo be je atum se o body structure no change okay. You could see say wa ko wachi kakra waji adawachi enti wa sa ko wachi no wo wi e san back to normal shape no den a dompe na chinchim bibi betimi asi okay na akwala no so odam nso no ebitimi be descend na the pressure nerve no be that nerve no so yes etimi descend na the pressure be si nerve no so abi o ha na akwala no so kra no akwala no so e wo ne yem enti all wo no pressure obre obeji atu say bitimi obi ewo mu no ebitimi ko toilet nyina oh sure insan say pressure na akwala ne de ba no eno edin etimi press e ma sa anima nyina e ba na sciatic nerve nso no e connected ibi o toilet de no kra o to sciatic pain o chim kra say o ko toilet na pain on timi jonso kra no e de na enye easy sciatic pain ebi o ha Emane Johnson tantam kisan se ni nyina no connected ebi o ha ma ne be masam enko ye o ye oba nso ma atenka ekọ akire simply because wanya sciatica yes wanya sciatica watenka kwa akire atenka kwa akire ama o ye be ma obe masam so either say o libido nso ba fom ana erection kra no emma because erection ni pain enko unya na ade na wote ya obede na ye ba won che kra mpa ma ho good nti tempia na obufu ho obufu ho tempia because afi obeka say o partner ne kra no kra o pe sex dodo pain na owo mu no obi ka asem a enye bone kra na ya danu obufu na danu obufu because all time no you are in pain o tim no wanga se na o te de ekoso wo nipa duan mu nti ade bia obi dini je kra hia wa o de be ne ntokwa madam for o se na yire so de me sisi na mi ande onwene ho de bia na ne hia enso na so ko be se bo so me miensa no apo ababa ko enso ne sisi ne de enkonti nti sa na ete yes sa ne ma me ka nyina atenka na timitiko because nerve no en number was say ma watenka no se ka se me se nerve ma e me ya atenka e ma ma watenka se eno na bibi ya wa teta e ma atenka na teko eni nyina so ma ona na tititi ya onte because se nerve no ho ba asem a sensation anka wo se timi feel se bibi ikoso no onte e wo nan mu se ko ba se sensation no reduce a na wo tititi no tititi na onte sensation no the same thing e be koso wo ta tititi nim timi ekoso o ho no ma Emma oba na wo ho no manka wo say stimulate emma wo sa atenka no eno no e be tititi e be named nti atenka no e be ko akire ni kire mu anu no doc mami misa we obo diabetes so say obi anya enam nsan ya the infections a eno so betimi de sciatica ba anu de ni direct cause okay say infection ebetimi call fa sciatica e de ba okay unless say infection distraction akọ na akoka nerve ni bi e wo bi structures bi a
Okay. Maybe akwakoye kuro abetima irritating nerve no. Okay. Eno ho bet eno no sheda nya direct year etimi ema sciatica how no eba. And I see enya common sir. Okay. Yes. Ene sa piriformis syndrome no so otwaka. Performance is a topic on its own. So you can performance a muscle and what direct contact with sciatic nerve. Oh, you twice ankasa. Okay, you twice ankasa line na at that honum no. Man na mumma de mona mota hu sa line no. Say we will be a what work akra. Aya na line be the honum. Yes, sa line no aye twice na ankasa no. Muscle be honum e fa ho e cross e bebe I say e ba o hip bone side. Sa muscle e deep, e very deep very deep close to the bone. And at the nerve no so at the sciatic nerve no so muscle no a performance muscle no and I make a wasam at the nerve no so na a deep muscle say inflammation eba ho a we obi atena se cha otiminya sa inflammation okay performance no yes obi atena se cha obi a wo for more than to pin form no and I say yo muscle injection yo pane bi wo to ase na ye wo pane no wo sa performance na e betimi ama inflammation any irritation koso emma widen anya sciatica mane yi nti most of time no obi a ye yo massaging and physiotherapist e de ne san ka oto ase a o shout o te yaw no just say o performance muscle no inflammation about aho nti aho no emma pressure e wo nerve no so nti nerve no so no e ma pain abeti performance no ye topic on its own because and no ye one of a year etimi ha sciatic nerve pa ho ne nyina somosa etu ase yes etu ase na bebre na mamemfa bo entoja bebre na ase sciatica any treatment she what treatment don't say the way amoka say typhoid any treatment no sana because typhoid is a condition bia say ukodi duane bone na onya typhoid na treat we na kwa na wo san akodi duane bone na e be san ba nti ye de bia duane ye di ni nsu a ye nom no e ma nya typhoid frequently nti ye na ebi mu ka say oh eni edru because ma numa dru anoma still me typhoid na den oh ho insan say wa numa dru ma na akọ e na wasan kotese ye si ebi san so ho biem insan say eduane na odi no eni nsu na onom na e na e continue man infection the same thing na sciatica no sisitie say oba na ye treat we na ohotore ye discharge ma odi okofie na oni age say sisi an ma ye relieve mitimi kwa adwuma mitimi bibia no na wo san koye niam na wo ye ade sa haw ne de ba obetimi anya sa sciatica ne biom sure say wo obi a so niam na ya ka che sisi ano okwa men so niam mu edu na still na no sa ko back to sa adwuma na wo ye ade sciatica ne ba ya e possible say obeden obenya sciatica no ana so yo obi a wo ye ekuani farmer okoto edo okwa ado na anopa je se ade san ebia samre ye kasa afi na obi sole a okofi ofiri afu okofi na ofiri afu kura okofi wa abre no enye se okokwa o san so banchene body eja kura ka ho a odi kofi sa lot nyina odi na afu kwan so nya kwan ketwa maybe han circle tumen nante a ondruda nante number 1 ebetimi di aba koto swale na betimi di aba kwantentitwa na odi so ano enti ekuafo de omone si adeka na da bia mi sisi ya mko aye maamefo yi ni papafo yi demu a ointment konko ahodo ye egu ho no mese kwan bi otia so meko na ne dem bebrebe owie nso so ontuntwene o next time na bakwakoye yes because eno no ye a temporary relief abema ho ato abejo kakra any painkiller do wo kona bi wo ha painkiller different painkillers a wa noma o yi konko ni sachet kira wa onye ndi but without eno no ntumi pia bontene without eno ntumi kwa adwuma mu ntumi ntanase insan say pain anu edin a eno no nya eno a na adwene kakra oni obi tumi tanase bonkoma obo hu nipa na edin ontanase ono agasa na nim de ekoso woni widiem doc enche na ebefa course no me pese kwan a ebefa so ebetimi aboye ho ban kakra e de free ho no se we na sia na yenkon homa no so sciatica de oba ye advice ya adema me trase nche me gina ho nche peja esoasoa
se obeswa odwuma na adwuma oswa de kwa maybe pure water na woton oswa pabo na de nam oswa aduane ton aduane na oswa de ton a susu hihye me ma na nya dru embro ho de odru ba bi a hwe na tena se je wa home na traso men call like every day be opese like customer bia o serve customer bia be dey esi answer na waje wa home saa de no ebe ma o sciatica okay so oye kuyani a oye adwuma na oye nyina obre a tena je wa home so o hypertension diabetes a make sure so be manage condition na moja circulation ekoyie enti saa o sciatica no ebe ha na hwe odidie na didie nso no aya na advice say obedi duana ebe timi inflammations okay broccoli very good for sciatica so we obi a onim broccoli a obetimi onim bi nso a kohwehwe foreign vegetables any Ghana oko shopping mall ne melkoma o ya no frozen ones wo hono ma obetimi ato na oto a obetimi steam with garlic okay o steam broccoli and garlic then ginger kakra wom kakadru na ware okay o we a ni nyina ye niam a etimi inflammation e ma pain no den eba fom okay men ko hwe painkiller o de rely on painkiller cell liver cell obrebo no painkiller bebre na onnom no ebi mo hepatitis a mo nim say mo hepatitis one of the leading killer disease I ho no ma silent killer yen share ya ni emma so nti o bia men ko nom bibidru a men ko nom painkiller a be say o liver no daachi no obakwa na say o yale no aka achi okay try say obey way another way obetimi ya ne say obetimi ayusu heat obetimi heat compress and cold compress they be bo bia no yeah o the block ice block now they rapid towel now they total baby a pain wo and no just some temporary relief a obetimi anya home remedy a obetimi na anya temporary relief na me kire no okay so this block now rapid ho na o they total baby a pain wo na e more relief kakra e ma wotimi aden etu anamo about 21st clinic say heat nso na bebo a use hot water bottle a fa toto baby a pain wo na enjo kakra na tu anamo bra 21st clinic e ho na ye sciatica doctors e ho na ye sciatica experts a omotimi massage ni yie na yetimi ma waduru a ye efficacious a obetimi anom na o pain no eto atwa ana say ajai kura say njai kura e ya na mre ya ma time a ye hwe okay nti wa o pese onom aduru na ya na ohoton no channel so say 21st clinic ya aduru na ntisa yes ebi o ha na enti abi me frɛ na so ma no aduru anom mo ye omo na o pese onom aduru na ya na mi wa o say ataka no o dey anam for 10 years sure o dey anam sa for 5 years nti me fa 1 month say we fa 1 month pe and to ase a gradual process okono aduru no so na say asa ebia ento wuyi a sabra yeah wo hyehyeye aye de ma ye ma say oh this period bla 2 weeks bia be for review na bla be the ma days I was say oba be massage ebi o ho a massage no onuma oji first adru no kwa na eno ano no obetu adwuna on ba biom o de be ne na ho ye adwuma na sa esa kana afi de na o de america eba because me patient bia me o de ba na ontimi kura ontimi kwiche mu na e pia na ba na kwiche mu ontimi tina se yi me mara draw within 2 weeks pe me ma ho no biom my friend number na sa enko ena edi be 2 months ena obai ena me say na wa ba ye ma first 2 weeks e draw so sa beje ye fro kura hu say the way ho na se ya ma o last e draw no for the month ye na monthly nti ya ma 2 weeks e draw no so aka ho na wa no ma yehwe wa yehu oso oni okono ma otimi sole a otimi ko na adwuma ne de onim se eno ano no ena me so entisa e wo so troaso kakra se onum kra na ana se hwe kra na ho to wa troaso kakra bi ansa na wa den na wa ja kra se what say entisa na ye no Ebusia Dr. 62 sena ye no etwetwe nkomo afa course de sciatica nankasa no edeba so woni say 21st clinic omo na sciatica originator omo na kofa baye wonom ne eye pesetters eno omo twa asa ne to ho ena binum enam so wonom ankasa ne sa command sciatica no
esan so command na wa yete say Yesu Kristo ya wono e ka se epo asoche yedin no ayedin won so na sa ye researcher wo ye hwehwem wankasa e fa yade no ho no hu na no aduro nti no wo kasa wonim dia wo ka e ho na 21st clinic tantra hair run about do me ha say no ma Dr. Sistu so free ho a wo ba ye yenko na ye ne yafrefo no so enkodi nkomo kakra 0260 196064 0260 196064 and now 0260 196065 0260 196065 and maybe no wasembi se bia wo bia no ubetimi afrena wo de aba doctor wo fia se no mo a obehwe na wayi wa no kama yenhwe se yensa ebeka yenua ya. Hello Pacha oti enka Hello Pacha Kafra fresi ba kono soma ya wate na yente wonka wa ha se no mu yie. Hello So who frasi di no me kasa wa. Hello Pacha wo fra no atwe ho afra fidie nya sa yenteme no nkasa madaroma 0260 196064 and 0260 196065 na bibia enko ye na yenko yenim. Hello Pacha tienka Pacha ma yentie wa papa o kasa free Kafra medofo aha me Pacha fa kwa ase no ma no adaroma na yentie ye maame no asem maame gina so kakra ma ye ne a gina so kakra ma ye na Pacha ye tie o me se me bre papa me wa wo shi okay the all can no cre because be me pass yatika me bre e wo mechi so me nine Pacha tantra he run about ho na Pacha se tantra he run about Pacha unim ho Central Runabout Tantra Hill Tantra Hill Tantra Hill Pacha e wona na yasie no enti wo kire nyame ya do Pacha doctor na ti hei o kina bla no won show wa mesre wa Tantra Hill minimum pa ai wo da be sorry de number no betu dwa no afre why o ba be hwe wa bo pa me huna man papa ntimi da me chi san wa o oh Pacha china bra ya de number no betu dwa wo de ko so ti no kra ma fo we no so ntimi frɛ no on nipa no kra so tema na me se tema de me wa yi awoshi ana wasan ko kire wo aha se wo de sorry afre 0540 no tantra he run about wo de bra why 21st clinic he hona na ubisa hona obi abetro ya da se hello me na fun Pacha tienka me tienka Pacha di baby akasa free me da pia me kase tikaswa na me kase mi se doctor se tika no wo ba e ko wo ba e Doko so wo ba o so bo ahomboa no e say like we are mechanical me be say me de me car ba o betu asen because ye hwehwemu anya just only sciatica ye assessment kan other way nti wo ba ye hwehwemu ni wi na be hu but then wo ba obeje card o je card na lab ni we mu nyina ne nyina na wo so de ba na wa kire wa present wo how no na etie ebia na bibi foforo e ka ho nti ya na course no a wo pese hu no ba de ho de betimi fabra na ye be hwe why okay yo ya da se sa unso ofre ye hello Pacha otienka kafra 0260196064 and 0260196065 hello
Good evening. Pacho, good evening. Pacho, the baby are free. Pacho, me first call to Pacho, my auntie. This is Georgina. Okay. My Yamokan. Because I said, my with the other community. I didn't want to say, Mupeta, brand new breakfast. I didn't stop to me, trust to one mamma be swimming my lap. They do a father, not a family, sorry, crowd. Aha, nti compare sa pay na wo msisi na award there no difference be na hu yi. Me say compare pay na award pay ni we na wo kan sisi ya no difference be na hu yi. Hey, difference in the not and it wa. We wrap up na the social money kana one cry, I want the same answer. Oh, what are they? You know, just say. Good. Ayana bebrena bisa say doctor wa woda na wa hu say bit because ye hwehwe ya hu say ayi pain we das ronko ya dey enu din pa nti say wo kan obi ti a o meji adi say no kre say pain no ya chen awo no. Pacho ya bra na ye nsho doctor na na ti ase no no tantra he run about kaswa okay say kaswa kra de bi wo ho bom road ho. Market road you see the for baby o office bi ye no mo na di nhwe ni mo pe Obom road ai no come side na me bisa pacho bisa and now dey ya friend number no ye wo kona wo hu a friend number ye de betu dwa ye be sorry a why me pacho you na me pacho wo kan be na mo yes money ade yes start no past 7 na airport number 5 Monday to Saturday Saturday count Sunday nkwa na enye adwuma na holidays nso ye adwuma holidays nyina ye adwuma me pacho you me da se panya me show me pacho ba yanso ye da se wo freye mo mo friend nyina mo friend 0540 no so na doctor na mo nkasa straight mame 0540 311 311 0540 311 311 and 0249 311 311 0249 311 311 0249 311 311 and 0540 311 311 na bibia akoye doc ya brana nya yebe de obeka twa to seconds na yenko it mean di eje woni je nyina afrum because pen ba ya de a woni nje okay adwane kra di kra usu na oda kra bibia oye bia no ema woni nje na esa adwuma nso ntese oye obi a wo siatica na otie a bra 21st clinic ya na ye ho research ya na ewo ho nimdi a ye di treat nti se odi ni number bi na onum penkila na se otifie na onum penkila kai se ehun so wo sosanso a obenya but odi ba be dan ye de a ye try all your best ene enimdi a obi a fa siatica ho no na yetimi boa ma afiri so ama ho ato yada se Dr. 62 send yetie no tantra here run about Accra Hasenum 21st clinic branch eno free by yetema ya neuromycalic asafo no na chi wo pe na wo behu ye kumase ehwe overseas Dr. Salifo yesi for no so ehwe dwumede da so say yade we say ya say na wo do ani kirem wo ho a ehwe overseas baby SOMPA FM wona ho na wo behu ye sunwane ya ne regional hospital no first gate anase baby ATM fidie ni sie no na eye opposite anase din hwe ni mutachiman GN Bank danda den mu sunwane kwan no so ye Bagenkwa FM enkranzan so GN Bank danda den mu ye Ben Children's Park na afei takwa Roman store so no ne hwe ni mu na obehu ye takra de efie kuma number 9 taxi station wa brekum ye wa mango ase Chris FM ye ben no afei go so abotan so ye Ben Success FM obo ase council quarters call junction won sabekan ye yaba no ye 0540 311 311 0540 311 311 and 0249 311 311 0249 311 311 Mamina systematic price ya say
Maybe we no and share your social media handles na SOMPA 106.5 FM ACCRA, SOMPA 93.1 SOMPA fidie ni na SOMPA FM live wo wodi etwa fa ho afei mame na school fees nso aso na share sound no ema ya na network ni ade nya Mr Dave enso eboa yen medi do OHENEYERE mame akua YEBOAA ASIAMAH ABREWATIA betimi aframa ABREWATIA odonfo de dom ya wochina repeat ebese atwa SOMPA TV 1 TV ya no wahwe na watie bi na dasene nyame de dom ye na yenkwa kita ye na ye besan abamu akomi adamu ase ama monitia ekronto